Ka jing resign no jung CM ka KJDC ba shambor lang renja ha ka si balang kala pen kendet lang ba ya ki MDC kaliang persha ha Castles Autonomous District Council alor kani na kaliang nong ilam kaliang persha ha KJDC ba titas de blokan ule thu ba mario jing te mardor ula pon yo CM ha ka jo ka po ha ba juba halor ka jingli ba titas ule thu ba na kaliang persha kala dan menta kad arngun kan se syang perkhan abedai pat ka syuki CM hadien ba ulat ula penbana ya tarik Kasi siya na kaliang kacungar ng CE haka news ba CM na design. Kaya nakakadaw ay ito ba diba iyong ba dan pedang kamet kabam koy bam kya. Kaya la phone ni imanen man syu confirm ina sai la ya thu ina ba dan pedang ni stop. Kaya ngam dan ni ban ong ba ngasyu get bok get yang i ba tang khai no để si cái này cái gì cả chỉ nghe phân biệt bộ các party cái trong khi ngam dan ni sa ya pen ingin saya pet lagi ni si nama hadu mentang ipat tip lanu ban dan kata jinjit ya CM berkemat dan dalam notify dah kalian dong rono kalian dari CA ya ke date of election ingin saya pakat ke ibu